Ngiye kubigisha kuntu batwara indege, mfite classe yo gutwara indege ya aviator. Sorry nako. Uri ngibi ntabwo biri mu isomo ryanje. So, ngiye kubigisha kuntu watwara indege ukajya byiburushire igiceri kimwe cy'ijana ukaryumba 500. Iyo ni classe y'ubuntu nanone nabavumburiye. Urabona ko kano kadege kakiguruka wora kareka gusa. Ikintu ukora urasenga nta kintu. Ko ntabone ntazora umuzungu. Umuzungu wakoze website azi aho kanageze kure. Irabona ko ibintu biri kurya cyane. We kintu ukora no gusenga, ubwo bwenge mukoresha bundi bwo kuvuga ngo umuzungu yakoze website. Arayikora aravuga ngo kazajya gahira hano. None uri kwiruri ubeshya abanyarwanda ngo ufite uburyo ngo analize yawe. Reka nanjye nanalize ndebe akangaka mana ntugahiye muri ibi. Kano karahira muri gatatu. Muri gatatu naho gahira. Muri analize yanjye reka turebe. Muri gatatu no hantu gahira. Nta handi hantu kagomba guhira. Murabibona ko analize yanjye iri kuba. Murabibona? Mama ya. Sorry nako nari nibeshye. Reka twongere rimwe. Kano karera muri gatanu. Muri gatanu no hantu kagomba guhira. Muri gatanu. Muri gatanu no hantu kuko analize yanjye nayikoze bivamo cyane. Murabibona wowe uri mu bettinga ureba nabano bantu bari ku bettinga ku bantu bagiye bahira. Nk'uyu nguyu ahiriye kuri kabiri. Nyamara nese mabwira kuri gatanu. Kararenga gatanu nako nari nibeshye. Kararenga gatanu, kararenga